You look at the Congo, Rwanda and the Congo. They've been fighting for 30 years, and I got it stopped. I got so many wars. So it's such a beautiful thing. It makes me feel so good, not because of a Nobel Prize, but because I saved millions and millions of lives, and that's what really makes me feel good. Uko mutangiye mwumvira rero ni President Donald Trump ahakomeje kwitera gateka avuga ko yarangije intambara ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Intambara ikomeje kubera muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. President Trump, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba yita iya Kongo n'u Rwanda, akavuga ko nyuma y'imyaka 30 iyi ntambara ihari yayishyizeho akadomo. Reka tugaruke kuri iyi nkuru yose uko yakabaye. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yashimangiye ko yashyize iherezo ku ntambara, avuga ko yari imaze imyaka 30 hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Trump yashimangiye ko yashyize iherezo kuri iyo ntambara mu kiganiro cyihariye aheruka kugirana na televiziyo ya Fox News. Mu kiganiro, Perezida wa Amerika yabwiwe ko umunya-Venezuela Maria Corina Machado wahawe igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel mu mwaka ushize wa 2025 yakimutuye kubwo kubohora igihugu cye, ndetse ko uyu mugore wahoze atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Nicolas Maduro umaze icyumweru atawe muri yombi yifuza kumushyikiriza. Trump ubwo yabazwaga niba yiteguye kwakira kiriya gihembo yavuze ko byaba ari icyubahiro kuri we nk'uko yabashije gushyira iherezo ku ntambara 8. Ni intambara zirimo iya Gaza na Israeli, Cambodia na Thailand, Ubuhinde na Pakistan, Misiri na Ethiopia ndetse na Kongo n'u Rwanda. Avuga ko ku kibazo cyangwa ibibazo by'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagize ati: murebe Kongo n'u Rwanda bari bamaze imyaka 30 barwana, ariko ibyo byarahagaze, nashyize iherezo ku ntambara nyinshi. Ni ibintu byiza cyane bituma numva nguwe neza, ntabwo ari kubw'ibihembo cyangwa igihembo cyitiriwe Nobel, ahubwo nuko narokoye ubuzima bwa benshi. Muri Kamena 2025 nibwo u Rwanda na Kongo Kinshasa byashyize umukono ku masezerano y'amahoro, mbere yuko ayo masezerano yemerezwa i Washington DC n'abaperezida Paul Kagame na Felix Antoine Tshisekedi Chilombo mu muhango wayobowe na Perezida Donald Trump. Nyuma y'amezi 6 ayo masezerano ashyizweho umukono, ingingo zitandukanye zirimo gusenya umutwe wa FDLR ushinjwa kuba umuzi w'amakimbirane mu Burasirazuba bwa Kongo, kugeza ubu ntiziratangira kubahirizwa. Ingabo za leta ya Kinshasa kandi baracyakomeje imirwano n'umutwe wa AFC M23 u Rwanda rushinjwa guha ubufasha. Mu kwezi gushize uyu mutwe wigaruriye umujyi wa Uvira, umujyi wa kabiri munini mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ariko uzakuvamo nyuma yo gusabwa gusubira inyuma na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nubwo abikinshasa batemera ko uyu mutwe wa AFC M23 wamaze kuva muri Uvira. Nk'uko mu byumvira rero, Perezida Donald Trump akaba akomeje kuvuga ko yahagaritse intambara yari imaze imyaka 30, intambara hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Iba bitangaje mu gihe hashize umunsi umwe hagiye hanze raporo ya Loni yasohowe ku itariki 31 Ukuboza 2025. Iyi raporo ivuga ku bimenyetso bishya by'imikoranire ya FARDC FDLR ndetse n'abacancu. Iyi raporo kandi ikaba yavuze kuri M23 ubufatanye bwayo n'u Rwanda nk'uko twabibagejejeho mu nkuru zacu zabanje. Tugiye kuri ibi bimenyetso bishya by'imikoranire ya FARDC FDLR n'abacancuro, umutwe w'iterabwoba wa FDLR, imitwe y'abazalendo n'abacancuro b'abanyamahanga bikomeje kuba inkingi ikomeye y'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntambara buhanganyemo n'ihuriro AFC M23, ndetse na raporo zitandukanye zigaragaza neza ko impande zombi zanywanye akifu n'amazi bikora ubugari. Raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye yashyizwe ku mugaragaro tariki 30 Ukuboza 2025 igaragaza ko kuva muri Werurwe 2025 abarwanyi ba AFC M23 bagabye ibitero ku mitwe ya wazalendo inshuro nyinshi, yimura ibirindiro, kandi ko bamwe muri wazalendo barimo uzwi cyane nka Mapenzi wahoze
muri NDCL biyunze kuri iri huriro rigenzura ibice birimo umujyi wa Goma. Impuguke za Loni zasobanuye ko imitwe ya Wazalendo na FDLR byakomeje gukorera mu bice byinshi byo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru nko muri teritwari ya Masisi, Rucuru, Nyiragongo na Walikale, kandi ko no mu nkengero z'umujyi wa Goma bari bahari. Komanda mukuru wa Wazalendo akaba n'umutwe wa NDCL General Guido Shimilai Musa yimukiye mu gace ka Kibati avuye muri Pinga muri Walikale. Janvier Kalayiri Boyingo wa APCLS ashinga ibirindiro muri Rukweti i Masisi, mu gihe abarwanyi ba CMC FDP iyoborwa na Dominique Ndaruhutse bo bari muri pariki ya Virunga. Kuva muri Kamena 2025 abarwanyi ba Wazalendo bafatanyije na FDLR bacengiye mu bice bigenzurwa na AFC M23, rimwe na rimwe bagatega ibico bagamije gusubira mu bice by'ingenzi cyangwa se gukumira abarwanyi ba AFC M23 no gufunga inzira banyuzamo ibikoresho. Izi mpuguke zagaragaje ko mu bitero bitandukanye ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zafashije iyi mitwe zikoresha indege, kandi ko hari nubwo abasirikare b'iki gihugu batanga ku musanzu ku rugamba rwo kubutaka. Mu bufasha bwa leta, umufasha leta Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahaye imitwe ikorera muri Kivu y'Amajyaruguru harimo n'ibikoresho birimo intwaro, amasasi, ibiribwa, impuzankano, ariko ikanayoherereza ibihumbi 300 by'amadolari buri kwezi. Byose bigakorwa bigizwemo uruhare rukomeye na Colonel Cyprien Semivumbi Sekololo. Tariki ya 10 Ukwakira 2025 igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyasohoye itangazo risaba abasirikare ba leta n'abaturage guhagarika gukorana na FDLR, rinasaba abarwanyi w'uyu mutwe w'iterabwoba kurambika intwaro kugira ngo bacyurwe mu Rwanda, batabikora bakagabwaho ibitero. Igisirikare cyagaragaje ko kiri kubahiriza amasezerano y'amahoro Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagiranye n'u Rwanda tariki ya 27 Kamena 2025, arimo ingingo yo gusenya FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyize ku mupaka. Iyi raporo igaragaza ko itangazo ry'igisirikare cya Kongo ryateje umwuka mubi hagati yacyo na FDLR no hagati yacyo na Wazalendo. Bamwe muri bo no kuvuga abo muri leta n'igisirikare baca mu gikari bamenyesha uyu mutwe w'iterabwoba ko bazakomeza gukorana. Impuguke za Loni zasobanuye ko niyo habaho ibikorwa byo gusenya FDLR, igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kitari gifite ubushobozi bukenewe bwo kuwusenya. Abacancuro bo muri Kisangani na Walikale. Raporo yemeje ko ubwo AFC M23 yafataga umujyi wa Goma tariki 27 Mutarama 2025, abacancuro mu mutwe wa Congo Protection bakoranaga n'abasirikare ba leta bahagaritse ibikorwa. Abandi bo muri Agamira nabo basesa amasezerano, Agemira na Jemira nabo basesa amasezerano muri Nyakanga 2025. Tariki 29 Mutarama 2025 abacancuro barenga 280 bakomokaga i Burayi cyane cyane muri Romani batashye banyuze mu mujyi wa Rubavu bakomereza ku kibuga cy'indege cya Kigali, buri ndege ibacyura iwabo. Raporo ya Loni igaragaza ko Agemira igisesa amasezerano leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahise hakazi bamwe mu bahuze ari abacancuro bayo bakomoka muri Algeria bakoresha indege zitagira abapilote drones za CH4 zifashishijwe cyane ku rugamba nyuma yo gutakaza abasirikare benshi. Izi mpuguke zasobanuye ko umujyi wa Kisangani mu ntara ya Chopo ari ingenzi cyane ku ngabo za Kongo ziri ku rugamba mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, kuko ikibuga cy'indege cyaho ari cyo cyoherezwaho drones n'ibindi bikoresho zifashisha. Kisangani kandi igaragazwa nk'ibirindiro bishya by'imitwe y'abacancuro b'abanyamahanga muri uyu mujyi, by'umwihariko ku kigo cyitiriwe Lieutenant General Bahuma Ambamba Lucie no muri teritwari ya Walikale hagaragaye abacancuro bakomoka muri El Salvador kuva muri Nyakanga 2025. Iyi ni ncamake igaragaza uburyo iyi raporo yagarutse ku mikoranire ya FDLR, FARDC ndetse n'abacancuro. Nk'ibisanzwe rero ni Pilot News TV, mukomeze mane nanjye ndabakunda cyane, muri abagaciro.